Dragi šestaci, pozdravljam vas na početku časa istorije. Moje ime je Predrag Vajagić i danas ćemo zajedno da ponovimo nastavne jedinice koje ste obrađivali tokom prethodnih časova. A da se podsjetimo, prethodnih časova govorili ste o velikoj seobi naroda, istoriji vizantijske države, istoriji Franaka i Arabljana u ranom srednjem veku. Velika seoba naroda predstavlja jedan od ključnih događaja u evropskoj istoriji i za nju možemo slobodno da kažemo da predstavlja jednu veliku istorijsku prekretnicu posle koga je nastupilo doba srednjega veka, odnosno karta Evrope je promenila svoj dotadašnji izgled. U 5. razredu ste još govorili da je velika seoba naroda započela provalom Huna 375. godine, kada je ovo azijsko pleme prošlo kroz vrata naroda, prostor koji se nalazi između Kaspijskog jezera i planine Ural, i spustilo se na prostore Panonske nizije, odakle je započelo sa konstantnim napadima na teritoriju Rimskog carstva. Vrhunac hunskih napada će biti dostignut 451. godine, kada Hunima vlada plemenski poglavica Atila Bič Božiji, koji je konačno kod Katalonskih polja zaustavljen, nakon čega će se Huni kao plemenski savez raspasti, odnosno posle Atiline smrti će i nestati. Međutim, Huni su na seobu poterali i mnogobrojna germanska plemena koja su živela na prostoru ispred njih i ta seoba germanskih plemena će u velikom talasu da se sruči na granice Rima i da u narednom periodu, narednim godinama Rimsko carstvo stavi pred veliko iskušenje. 395. godine rimski car Teodosije će upravo zbog efikasnije odbrane od germanskih napada na carstvo da ga podeli na dva dela. Zapadno rimsko carstvo, čija je prestonica bio grad Rim, i istočno rimsko carstvo, čija je prestonica bio grad Konstantinopolj. Međutim, ni ovo neće dati željenih rezultata, jer će germanska plemena jedna po jedna polako da se spuštaju na prostore Rimskog carstva, pre svega u njegov zapadni deo. Između ostalih plemena moramo istaći pleme Ostrogota, koje je uspelo da zauzme prostore zapadnog Balkanskog poluostrva i Apenina, zatim pleme Vizigota koje je preko teritorije Vizantije i Apenina došlo na Pirineje, prostor današnje Španije, zatim plemena Angla i Sasa koji su se naselili na Britansko ostrvo, Franaka koji se naseljavaju na prostor rimske provincije Galije, odnosno germanskog plemena Vandala koje je iz Evrope prešlo u severnu Afriku. Upravo ova germanska plemena će na ovim prostorima formirati i svoje prve države. Velika seoba naroda, kao što smo rekli, za uzrok je imala prodor Huna u Evropu 375. godine. Njene posledice su bile velike, pre svega zapadno rimsko carstvo je nestalo 476. godine kada su ga osvojili Germani, odnosno pleme Ostrogota. Zatim videli smo da su nastale germanske države u zapadnoj Evropi, a prilikom germanske seobe, koja je bila rušilačkog karaktera, nestali su gotovo svi gradovi u zapadnoj Evropi, a samim tim nestaje i robno-novčana privreda i Evropa se vraća korak nazad, vraća se na naturalnu privredu u kojoj se razmena dobara vrši trampom, odnosno menjanjem roba za robu, novac nestaje iz upotrebe. Ovako je izgledala karta Evrope iz Sredozemlja početkom 6. veka. Ako bismo išli sa istoka na zapad Evrope, na ovoj karti možemo da vidimo da se istočno rimsko carstvo, koje od tog doba počinjemo nazivati Vizantijom, uspelo odbraniti i sačuvati najveći deo svojih teritorija, ali zapadno njih već imamo državu Ostrogota ili istočnih Gota, koja je zauzimala delove zapadnog Balkana i Apeninskog poluostrva. Zatim su tu bila mnogobrojna germanska plemena poput Langobarta, Alemana, Sasa, Burgunda.
Na prostoru rimske provincije Galije germansko pleme Franci formira svoju državu, na britanskom ostrvu su Angli i Sasi, a na Pirinejima su se naselili zapadni Goti ili Vizigoti, dok su na prostoru Severne Afrike svoju državu formirali Vandali, takođe jedno od mnogobrojnih germanskih plemena. Hajmo da pogledamo jedan zadatak. Treba da povežete imena varvarskih država koje su nastale tokom velike seobe naroda sa geografskim prostorom gde su nastale, na taj način što ćete u polju ispred naziva države upisati odgovarajuće slovo koje vam se nalazi na desnom delu ove tabele. Hajmo da razmislimo malo. Dobro. Ostrogotska država je nastala na prostoru Apeninskog poluostrva, tako da ćemo slovo G napisati ispred Ostrogota. Vandalska država je nastala na prostoru Severne Afrike. Slovo D stavljamo ispred Vandala. Vizigotska država je formirana na Pirinejskom poluostrvu. Slovo B stavljamo ispred plemena Vizigota i njihove države. I na kraju, Franci svoju državu formiraju u severozapadnoj Evropi na prostoru današnje Francuske, tako da pored Franaka stavljamo slovo V. Sledeća značajna ranosrednjovekovna država, naslednica nekada moćnog Rimskog carstva, bila je Vizantija ili Istočno Rimsko carstvo. U 5. razredu, kao što sam rekao, učili ste trenutak podele Rimskog carstva 395. godine. Ovde vidimo kako je ta podela izgledala. Zapadni deo sa prestonicom u Rimu i istočni deo sa prestonicom u Konstantinopolju. Konstantinopolj je grad koji je prethodno osnovao rimski car Konstantin Veliki, između ostalog značajan i po tome što je ovo bio prvi rimski vladar koji je dozvolio hrišćanima slobodno ispovedanje vere. Podsjećam vas da su hrišćanski vernici do Konstantina Velikog bili proganjani i da je hrišćanstvo kao religija bila na prostoru Rimskog carstva zabranjena. Konstantin Veliki je osnovao grad Konstantinopolj, izabravši jednu vrlo važnu tačku gde su se Evropa i Azija najviše približavali kao kontinenti jedno drugome, grad koji se nalazio jednim delom u Evropi, a jednim delom u Aziji. Ovaj grad kroz istoriju će i menjati svoje ime koje je poneo po svom osnivaču Konstantinu Velikom. Grad će kasnije slovenska plemena nazvati Carigradom, a kada ga zauzmu plemena Turaka Osmanlija, što ćete takođe učiti u 6. razredu, promenit će ime grada u Istanbul, kako se on i danas zvanično zove. Šta su bila obeležja Vizantijskog carstva? Pa pre svega, to je bila prva hrišćanska država u istoriji, zatim to je bila država uređena prema rimskom pravu, prema zakonima koji su vladali u rimskom carstvu. U Vizantiji ste imali jako veliki uticaj helenističke kulture, pošto se ona prostirala na teritoriji gde je nekada bila antička grčka, odnosno helenistička kultura, još od doba Aleksandra Makedonskog. Na teritoriji Vizantije živelo više različitih naroda, ali s druge strane oni su činili jednu celinu vizantijskog naroda. I za razliku od zapadne Evrope, gde je robno-novčana privreda bila uništena nestankom gradova, u Vizantiji je ona i dalje bila prisutna, odnosno roba se prodavala ili kupovala za novac. Ovde možemo da vidimo grb Vizantijskog carstva. Vizantijski vladari su se smatrali naslednicima rimskih, romejskih vladara, što i simbolizuje carska kruna iznad ovoga dvoglavog orla. Takođe ovde imate fotografiju rekonstrukcije izgleda Konstantinopolja. Na ovoj fotografiji dominira hipodrom na kome su se održavale različite manifestacije na kojima se okupljao veliki broj građana Konstantinopolja
i Vizantije, mesto na kojima su se donosile važne odluke za budućnost i funkcionisanje ovoga moćnog carstva. Kada govorimo o značajnim vladarima Vizantijskog carstva, jedan od njih je zasigurno bio i car Justinijan I. Justinijan I je vladao od 527. godine do 565. godine. Značajan je jer je u njegovo doba se odigrava pokušaj obnove Rimskog carstva. Naime, Justinijan je ove teritorije označene narandžastom bojom uspeo da osvoji od germanskih plemena. Pre svega osvojio je prostore Balkana i Apeninskog poluostrva od Ostrogota, uništio je državu Vandala u Severnoj Africi i zauzeo manje delove teritorija od zapadnih Gota. Međutim, generalno možemo da kažemo da on nije uspeo da obnovi Rimsko carstvo jer nije zauzeo sve teritorije, ali dobar i značajan deo jeste. Međutim, nakon njegove smrti, plodovi njegovih osvajanja vrlo brzo će nestati, odnosno Vizantija neće imati snage da opstane na tim osvojenim teritorijama. Pored toga, Justinijan je značajan jer je podigao tada najveću hrišćansku crkvu, to je crkva Svete Sofije. Ova crkva i dan danas postoji u Istanbulu, samo što je vremenom nakon turskog osvajanja ona pretvorena u džamiju. Takođe, iz perioda Justinijana ostalo nam je zakonodavstvo i njegov značajan zakonom koji je bilo uređeno pravo na prostoru Vizantijskog carstva. Od Justinijanovih naslednika možemo da istaknemo cara Iraklija, koji je vladao od 610. do 641. godine. Za vreme njegove vladavine carstvo je doživelo reformu. Ono je podeljeno na vojne oblasti teme radi lakše i efikasnije odbrane carstva. Zatim, Iraklije je pobedio Persijance u Aziji, oslobodio Jerusalim. Zatim, uspeo je da odbrani Konstantinopolj, to je Carigrad, od opsade Saveza Slovena i Avara 626. godine. Sledeći značajan vladar bio je car Vasilije II. Vladao je Vizantijom od 976. do 1025. godine. On je poslednji vladar za vreme koga Vizantijsko carstvo beleži uspon, odnosno to je moćno carstvo. Za vreme njegove vladavine Vizantija se prostirala na Balkanskom poluostrvu, imala je teritorije u Maloj Aziji, ali i jedan deo teritorija na jugu Apeninskog poluostrva. Za vreme Vasilija II. Vizantijske granice su se poslednji put nalazile ovde duž tokova reka Save i Dunava do ušća u Crno more. Nakon toga Vizantija se suočava sa postepenim gubitkom svojih teritorija, ali i moći. Vasilije II. je 1014. godine uspeo da pobedi bugarskog cara Samuila i time otkloni opasnost koja se bila nadvila nad carstvom od strane bugarskih napada, a takođe za vreme njegove vladavine Vizantija jeste moćna država, ali kao što sam rekao, nakon njegove smrti njegovi naslednici nisu uspeli da se odbrane od mnogobrojnih napada i iskušenja pred kojima je carstvo dospelo. Ponovno imamo jedan zadatak. Pogledajte, sa leve strane se nalaze imena značajnih vizantijskih careva, Justinijana, Iraklija i Vasilija II, a sa leve strane su ratovi koje su oni vodili. Pokušajte da povežete strelicom vladara sa ratom koji je vodio. Hajdemo zajedno da rešimo ovaj zadatak. Justinijan je vodio ratove za obnovu Rimskog carstva. Iraklije je vodio ratove sa Persijancima, Slovenima i Avarima, a Vasilije je vodio rat sa Bugarima.
Frančka država i Franci takođe veoma značajni za rani srednji vek i istoriju Evrope. Rekli smo da su Franci germansko pleme koje se u 5. veku naselilo u Galiji, nekadašnjoj provinciji Rimskog carstva. Njihov prvi značajniji vladar bio je Hlodoveh, koji je vladao od 481. do 511. godine. Za vreme ovoga vladara Franci osnivaju svoju državu. On je bio prvi frančki vladar koji je prihvatio hrišćanstvo. Ovde na ovoj minijaturi vidimo čin njegovog pokrštavanja, kada je od hrišćanskog sveštenika dobio i kraljevsku krunu. On je osnivač dinastije Merovinga, prve frančke dinastije. Ovde se susrećemo sa jednim novim pojmom za vas, to je pojam dinastije. On označava vladarsku porodicu u nekoj državi, porodicu iz koje su dolazili kraljevi, carevi i koji su tom državom upravljali. Za dalji razvoj frančke srednjovekovne države veliku ulogu su imali upravnici dvorana vladara frančkih država. Jedan od njih je bio Karlo Martel, koji je nosio titulu majordroma, upravnika dvora. On je značajan jer je 732. godine u bici kod Poatija uspeo da zaustavi Arabljane, narod koji je iz Azije krenuo u osvajanje, pa između ostalog u osvajanje i delova evropskog kontinenta. A njegov sin Pipin Mali od strane rimskog pape biće krunisan za novog frančkog kralja, čime nestaje dinastija Merovinga, a formira se nova dinastija Karolinga. Upravo je sin kralja Pipina Malog bio Karlo, ili Karlo Veliki, kako se još naziva u istoriji, koji je vladao frančkom državom od 768. do 814. godine. Karlo Veliki je u ratovima osvojio veliki deo zapadne i srednje Evrope, pokorio je plemena Saksonaca, Langobarda, uništio Avarsku državu i pokorio deo slovenskih plemena, a 800. godine rimski papa ga je krunisao za cara. Ovde vidite detalj kada se Karlo kruniše za cara od strane rimskog pape. Ovaj događaj će biti povod za sukobe između Karla i kasnije njegovih naslednika sa titulom cara, sa vizantijskim vladarima koji su smatrali da isključivo oni imaju pravo da nose titulu rimskog cara. Na sledećoj karti imate Evropu početkom 9. veka, to je doba kada je Karlo bio na vrhuncu svoje moći i od osnovne frančke države koju je nasledio od svoga oca Pipina, vidite teritorije koje je osvojio, teritoriju koju je osvojio u sukobu sa Arabljanima, pokorio je Saksonce, Bavarce, Langobarde, teritorije naseljene Slovenima, pa između ostalih i teritorije naseljene južnim Slovenima. U sastav njegove države ulazile su i oblasti današnje Fruške gore, dok je takođe između ostalog uništio i državu Avara, naroda koji se naselio na prostore Panonske nizije. Međutim, 814. godine Karlo umire i između njegovih naslednika ubrzo posle njegove smrti izbijaju sukobi i ratovi. Ti ratovi su okončani 843. godine Verdenskim sporazumom, kada je Karlova država podeljena na 3 dela. Zapadni deo ili zapadnu Frančku, od koje će kasnije nastati srednjovekovna Francuska, zatim središnji deo države, Italija sa Lotaringijom, južno od nje se nalazila papska država sa Rimom kao prestonicom i istočna Frančka, od koje kasnije nastaje srednjovekovna Nemačka. Evo ponovo da pokušamo da rešimo jedan zadatak. Ovde se nalaze događaji koje je potrebno da poređate hronološki tako što ćete najstariji događaj iz istorije Franaka i njihove države obeležiti brojem 1. Ponovo, ajmo zajedno da uradimo ovaj zadatak. Prvi događaj jeste moment kada germansko pleme Franci
doseljava na teritoriju rimske provincije Galije. Zatim, u vreme vladavine kralja Hlodoveka, Franci primaju hrišćanstvo. Sljedeći bitan istorijski trenutak jeste pobjeda Karla Martela kod Poitiers nad Arabljanima. Vrhunac Franačka država doživljava kada je Karlo Veliki krunisan od strane rimskog pape za cara. I na kraju nestanak Franačke države 843. sporazumom u Verdenu, kada je ona podeljena na 3 dela. Arabljani, narod koji je živeo od davnina na prostoru Arabijskog poluostrva, to su bili nomadi koji su u potrazi za uslovima života se selili sa jedne tačke na drugu na prostorima Arabijskog poluostrva, koje je bilo specifično po tome što na njemu dominira pesak, odnosno ono je pustinja. Arabljani su bili podeljeni na plemena i uglavnom su se bavili stočarstvom, tamo gde je to bilo moguće, i trgovinom. Veoma značajan grad za Arabljane bila je Meka, trgovački centar, gde se nalazio crni kamen, meteorit, koji je posebno bio poštovan od strane arabijskih plemena, to je Kaba ili Ćaba, i Arabljani su vekovima živeli jednim načinom života koji, kao što smo rekli, obeležava stalna seoba u potrazi za uslovima koji će omogućiti da prežive na ovom surovom pustinskom tlu. Tokom 7. veka među Arabljanima će se pojaviti islam, nova religija. Islam to je vera koja propoveda pokoravanje Bogu Allahu, a njen osnivač bio je trgovac iz grada Meke Muhamed, koji je živeo od 570. do 632. godine. Muhamed je bio Allahov zaslanik i on je ljudima preneo Allahovo učenje, odnosno napisao je, sabrao je sve to u Kuran, svetu knjigu u kome je sabrano ono što se tiče islama kao religije. 622. godine, veoma značajan trenutak za muslimanske vernike, Muhamed prelazi iz grada Meke u Medinu i to je za muslimanske vernike godina hidžre, trenutak od kog muslimani broje godine, odnosno broje vreme. Naime, Muhamed je imao jako puno protivnika u svom rodnom gradu i 622. godine morao je da se iz grada povuče u grad Medinu. Međutim, taj sukob je završen 630. godine kada je Muhamed i njegove pristalice uspele da odnesu pobedu i kada je došlo do ujedinjenja Arabljana. To ujedinjenje je za posljedicu imalo osvajanja arabljanskih plemena tokom 7. i 8. veka. Ovde na karti vidimo Arabijsko poluostrvo, označene su godine 622. godina kada je Muhamed iz svog rodnog grada Meke prešao u Medinu, 630. godina Muhamedom trijumf i početak osvajanja arabljanskih plemena, njihovo širenje u 3 pravca. Jedan pravac išao na istok ka Aziji, pokorena je Persija i Armenija, centralni pravac Sirija ka Vizantiji, opsada Carigrada 717. godine i zapadni pravac koji je išao ka Severnoj Africi, osvajanje Egipta, zatim Severne Afrike, da bi Arabljani iz Afrike prešli na Pirinejsko poluostrvo, uništili državu Vizigota, osvojili je i bili zaustavljeni kod Poitiera od strane Karla Martela, o čemu smo već govorili. Nakon ovoga osvajanja Arabljana su zaustavljena, a njihova velika država će se raspasti na 3 dela kalifata, 3 kalifata, čiji centri su bili Bagdad, Bagdadski kalifat, koji se prostirao na teritoriji Persije i Arabije, Kairijski kalifat, koji je obuhvatao prostor Egipta i Severne Afrike i Kordovski kalifat sa centrom u Kordovi. Kada govorimo o Arabljanima,
bitno je da spomenemo i domete njihove kulture. Arapljani su dosta toga preneli Evropljanima, a jedna od najvažnijih stvari koje mi danas koristimo, koju smo preuzeli od Arapljana, jesu arapski brojevi. Ovde vidite kako su oni izgledali kada su ih koristili Arapljani. U srednjem redu je njihov izgled za vreme srednjeg veka, a u trećem redu su moderni brojevi kakve mi danas koristimo. Arapljani su između ostalog bili i prenosioci izuma i dostignuća iz Azije. Recimo, oni su od Kineza Evropljanima preneli kompas i hartiju, kao i arabeske, geometrijski ukrasi kojima su Arapljani ukrašavali svoje građevine, odnosno ono što su gradili i što su podizali. Rekli smo da islamski vernici godine broje od 622. godine kada je Muhamed prešao iz grada Meke u grad Medinu. Pa onda možemo da postavimo i pitanje koja je ovo godina u kojoj mi živimo prema islamskom računanju vremena. Ako ste razmislili, računica je sledeća. 2020. oduzimamo od 622. godine hidžre, i za muslimanske vernike ovo je 1398. godina. Na kraju, hajmo da se podsjetimo još jedanput važnih pojmova o kojima smo govorili na ovom času. Naturalna privreda, privreda u kojoj se roba prodaje i kupuje razmenom, odnosno trampom, roba za robu. Robno-novčana privreda, tu se roba prodaje i kupuje novce. Tema, vojna i upravna oblast u Vizantijskom carstvu. Majordrom, upravnik dvora. Dinastija, vladarska porodica. Kuran, sveta knjiga Islama. Hidžra, godina prelaska Muhameda iz Meke u Medinu. Poštovani učenici, nadam se da ste uspeli da ponovite sadržaje koje smo obradili i do sledećeg viđenja ja vam želim svako dobro.